ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana Tuyang! Nana! Oh, apay aya. Makauma ka mo. Ayab ka lang nga ayab dita. Umay ka nga rodagasan, tada ikap tayo ita. Ah, nagkunakan ka nga umayak makiikap. Kunak, ano umay kayo kanita tabadong? Tapurok tayo na dyan malinisan. Mabitla ang tadamagakin ni Badong no kaya na. Badong! Kayat mo ka no, ti mapanagikap. Ay, diyak kayat. Di na ka no kayat. No kasta, siyak lang timapan. Ay, katun si kagayam tinagagag. Kunak, ano umay kayo tumulong? Saan? Masadot kami at tumulong-tulong. Say-sayangag lang, ti oras ko ang mapanaglinis-linis dita. Sa pinagpudat. Kawan mo. Ay, bayam nga ramidan na iti opisyal na ita. Datayo kay din, ti paglinisin da. Kita ba daw? Ado nga agpaiso tinapan naglinis. Bayam ida. Kaya da siguro ati mapudutan, kin mapanaw. Imbag kumaano da merinda. Patyamat no agpamerienda ni Kapitan. Ay, yawan, mabisinan ka lang araw. Mapudutan ka ba? Ay, talaga anariga ti agayab iti umay agdalos rigor. Wan nga rod kagawad. Dinagas ko pa yung dananatuyang kan tatabadong. Saan da akayat dagita ti tumulong? Sa bagay, ado tayo matkit day. Wan, saan kayo madanagan ta saan tayo mabisinan? Tamom, nagluto ni Maribanang iti merienda. Ay kat nagsaya atin no kasta. Ay, wan, nariga ti aglinis. Nang runa no kastoy nagpudot ti panawan. Ay sayang, nagiti saan nga imay. Ta saan da makamerienda kagawad. Apay ngay maray. Saan kayo matanapan nakiikap, idi kalman? Ay na, masadot kami maray. Ay sayang, ta saan kayo nga imay? Anya ko matisayang dita. Ay kat naramanan nyo kumaakan ni Badong mo dyan lutok a merienda. Ay, ada merienda? Katwain. Ay, sayang, ta saan nyo ang naramanan kan ni Badong mo? Ay, unay mo't da jay akaaruba main. Di naman laimbagbaga nga dagayang merienda. Iso ati makunak, marituyang, inton sumarunong nga adda ikap. Umay kayo kan ni Badong mo. Kaano ngay nga raw ti sumarunong nga ikap? Ay, damagam akan ni Mari Kwanang. Taam mo na ti schedule ti sumaruno a panagikap. Ayun, ay mo dagita tattaon. Tadi da pa ibagang adda mo gaya merienda. Iso nga rod ti kunakin ni Maribanang. Linis lang, matikunada. Di ka madanagan. Tamapan ko damagan kin ni Mari Kwanang. No kaanon tumanon ti panaglilinis. Wait, yung kadamagan. Kung numabalain, damagay no anya klase a merienda ti dasarda. Apay ngay maray, saan kayo mat nga imay nakiikap? Iso nga rod day tatirasaw no apay nga imayak dito'y paraangan mo maray. Taw may ko damagan no kaanon tumanon ti sumaruno a panagiikap. Damagag to ka ni Mari Kwanang no kaano manan ti sumarunaw. Kano anya a klase ti merienda? Ti amok ket mabayag pa'y ti sumaruno a panag-iikap. Ay unay mo daytan, apay mo ngay. Idi pa naglinis, saan kayo nga imay? Ita, apurado ka, jay sumarunaw? Ay na, awan lang amin tinakaibagbaga nga dagayang merienda. Wen tadagayam ni Maribanang anaanos nga agluto iti merienda. Mabalin nga inton bigatan ti panag-iikap maray. Damagaman kin ni Mari Kwanang. Ay na, saan mo't mabalin na? Sanda kaming samo nga minakayat nga iraman iti merienda. Ay, saan mo't akas na, Maray? Kahit apay nga raw. Basta, inton sumaruno a panag-iikap, umay kayaw ken ni Badong Mau. Wen, umay kaming tao. Rigor, dabasol mo ka na kami, kinituyang ka. Nay, awan mat amo kabasol ko kada kayo tatabadong. Adda mo gaya merienda, hindi ikap. Sa mo malang mga imbagbagamay. Ay natata, jak amo nga da merienda ide.
Kaya't mula nga saan kami ang makapagmerinda. Ah? Ay, sayang nga rod. Saan kayo anapan? Espesyal di naramid ni Kapitana Amirienda. Sa payuray mulay katawa. Ha? Ibagbagak lang, mate. Intod maminsan nga gayab ka, iyon unam nga ibaga nga da merienda. Number 1 day ta. Tapno awan makun ko na da pari badong ken marituyang. Impaskilan ni Marikwanang ti may papan itiikap inton bigat. Ay nasayaat met, Mariana. Tapno mabasa da marituyang kat saan da nga agreklamo. Agrik-reklamo dakit din. Asaan da kano anapakaamuan nga da merienda. Ay wen gayam, Mare. Insurat ko maan ni Marikwanang nga da merienda. Ay wen amaray. Panset ko naman. Pansit kan Diyos. Wen maray. Dayta ti insurat ni Marikwanang. No kasta, sigurado nga adunto ti umay agikap. Ay uwan na maray. Inayon tanda pari ba daw ken marituyang. Nanatuyang, adda kayo mo dito paglinisan. Wan, dua kami kinibadong ko ti kasasapaan. Parbangon pa lang, imay kamain. Imbagman tatabadong. Saan kami pa yun nagmulumaw tanarigat ang timaunaan? Ha? Tangay, nasapa tayo nga imay. Rugyan tayo nga rudan, ti aglinays. Nagkuna nga umay kami aglinas. Saan kayo ang makiikap? O may kami la makimerienda. Ha? Sige, agpila kayo amin, tamaikan kayo iti merienda. Siyakman pa'y ti umo na, Maray. Unay matpaitan, sumingit kayo pa'y matlanatuyang. Siyak ti umo na, tanay, iyalaak ni Badungkaw. Sige, Marituyang, si kanti umuna dito'y pila. Ay, kunakon ka. Kumarik da ito'y nagluto iti merienda ko naman. Ayan na ayan, ni Badong mo, Maray. Dayjay man, oh, Nakaturog samot ijay sirok ti kayo. Wun, Maray, mayak ti uurukan na itay. Anyamot pen. Awan mo't inararamid na nanatuyang kentada badong. Isuda pa ti imo na nagmerienda. Ay huwen nga rod Ninanatuyang, nagapiras lang iti kuto na dita sirok ti kayaw. Kat ni pari badong ngay. Naturog Nangagminto pa iti panagururok na, kabayatan ti panaglinlinis may. Ay unay mo dagitan. Imay dalang nagmerienda. Ay unay mo dahito apansitin to yan. Awan magkarni na. Awan pa'y ramraman na ko ng kedi, Ay, puro carrots tilaok na, ha? Makitam dahito apanang loko na kada tayo to yan. Agayab na nga da merienda. Ang awan mo't ramraman na. Ay, ramanan taman da ito'y tinimplada a Diyos. Langa na langayin. Awan raman na dayta. Bah! Kasladanaw! Ada mabasit akulor na. Saan nasaya at da ito'y badaw? Kanya nga ti planom ita. Agawitan, sayang lang ti oras kan panawon ta ditaw. Ay agawitan. Ituloy ko ti maturog iji balay. Nay, apay ngay tanagawid mo tanda Marituyang kan pari Badong, Maray. Wen nga raw. Binagkat da matay aplagdan. Ay, imay dalagayam naturog. Nasaya at matkit di at nagawid da. Saan da matatimulaw. Ay, sapay ado pa'y tinasken amalinisan. Ay kat ituloy tayo at aglinis. Uray awanda. Ayos, nalpas mo't lang ti ikap itangal daw. Ay, nalpasan. Wen nanatuyang. Nagsapa kayo ba't anagawid ka ni Tata Badong? Kasano asan kami nga gaway? Saan mo't anaimas jay pansay? Ore tada merienda tayo. Apay, di mo nadlaw akurang tirikado na. Saan tayo kumanadilawan? Saan anaimas? Nagregat taglinays. Ngam jay impameriendada saan mo't anaimas?
Saan kami ton nga umay kin ni Badungkaw? Saan kami ana uyaw, kinituyang kaw, ana? Ibagbagak lang king ka, tipudnaw, nga awan ramaraman na Diyos. Saan ana uyaw ti kasta? Ay, dakas tagoy uyaw, ana. Hangam di pansay. Asinaw, tinang isagana iti dayjay. Ni Maribanang. Ibagam tuman inton sumarunong aglutaw. Kadwan na, tirikado na akarnay. Kahit pangalaan na ngay nga rodma iti irikado na nga adaw. Nagado dita. Mabalim mga agtiliwlatan ka dagiti agwalang-walang amanok iti karo ba? Ay, saan mo't anasaya ti kasta, paray? Mabalain, basta mailaw ka karnay ijay pansay. Nya kita saan na mabalining ngay. Inton sumaruno nga ikap, umay kayaw. Ay saanin, ana. Uray no da merienda. Saan kami amapan? Awan tumanan raman na ti maisagana. Sayang lang ti oras. Iso asaan kayo nga umay? Saanin na. Nagsaritaan man kinituyang. Asaan mi asayangan ti oras kin panawin may iti kakasta. Kasta ka day. Malangarod, ibagak ka ni Marikwanang asaan na kayon nga iraman ni Jelistaan. Wain saanayin. Paypaylaang ngay. Adda ka nung amin kwarta maawat dagiti makiikap kay. Ha? Ay, adda. Manungay. Ay, ibagam nga raw, kani Marikwanang, tailista na tinagan may, kanituyang ka. Idinangag mo ti kwarta, nagalisto ka nga agpalista itinagan niyaw. Wain, ibagam kani Marikwanang, tada kamay, ti umuna nga ilista na. Adda itagda kwarta, nangagmaw. Nangag ko. Apay, masapul pa'y ayang ulitin nga ibaga di tasi dagtilapayag ko. Sa bagay, basta kwarta, manggagmaw, ure adayaw. Anya, mapanta ka di manang? Ay, mapanta. Nukas pangarigan tamang teda iti sa nga ribo ti maysa. Ha? O di adda mayawid ta 2,000. Ay, kaduwa na, 2,000 ada, gusto ko naman. Kaano aya, tasap-sapaan tamanan ti mapan. Kasapulan ka no ti walis kan anya managamit na paglinis na natuyang. Dagko na, ay pakpakawan ka gitugot iti kakasta. Kasapulan ka no, tapno makapaglinis tayo. Adulamay. Saan kayon saman nga umayaglinis? Umay kamay, nagkunakan ka asaan. Kan masapa kamin taw, da kamin tumanan ti kasasapaan. Addan to kano itida akwarta karag iti aglinis. Iso nga raud nga umay kamay. Payapayam mandamarito yang kan pari badong, maray. Ayanda aya. At dadamanin ijay sirok ti kayaw, anak katugaw. Nay, kunak man no tumultulong dang aglinis. Ay, nasa padang nga agpaiso asimmang pet. Ang saan damot at tumultulong, Mariana. Ay, kasanuda nga tama ikan iti kwarta no kastada may. Ay, umay dala ang samot alalaan ti kwartada. Naglawag jay imbagada ijay munisipyo maray. Saan ang maikan dagiti saan da ang makita nga aglinis? Ay, ket. Adda nga rod saan ang maikan iti kwarta, no kasta. Ayan na nga, jay iwaras da kwarta. Nalpas dan anagiwaras, nana. Na, apay ngay, asaan da kami nga inikan kin ni Badungkaw. Saan kayo kanumot at imulong ang naglinis? Nagtugtugaw kayo lang, mate. Ay, sana mabalinday taw. Nasken nga ikanda kamay. Ay, awandan nagawi din nagtinagiwaras. No adda reklamo yaw, mapan kayo agreklamo di munisipyo. Ay nanatoyang. Kasano amay ranod kayo iti pagsayaatan? Ket sadot kayo mat. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablawan ni Sir Michael Vest. Dita Bulbulala, Santiago, Ilocosur. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengan.